Sedih boleh binaka binaka bale buna din ko na kerkere mulmalumu ngoleani ana buku ni kana yali baksauri na katukatoni na no kera bibo so tsarchukayani pula Isabella Wipi nakabale buna semati kumai aloha boleh binaka na bibo na keda ni barong tikumikina keto vital na taka na noa keto na numambeka ni rere na ngangambeka kena mosi la kena rebu mbeka samai la rebu mbeka samai ali baksauri na katukatoni kera bibu so tsarchukayani na kena mayali na video sama ni kero lapo me kero katona tali mendo tal na vitala no vinaka vale besar Pampul sar cukup bikim dola cukup mengilandi matapo bala kautonga Kelvin Peters may no way meron na ito pulo binaka iyo binaka vale besar na dingkoma na tukutuk leka ngoleani Amelina na ibaluwanga sere malatia na rato loy binaka vale botol bina bikim dola taubu may nasa nomba sorkomba na koromba sorkomba iyo dona vital no kat sara wana na bula vital no nano lele usar vitar tar mai no marotaka bule binako sia kokimode Caroline Boletawa iyo oi bikem dona dala te bule binakre bangulela na konivalu iyo bule tavale lome miserne iyo na kata-kata ni vital no ketong ibanggaran na recording sa sing niluray keto sangay vital tar berto na Facebook ngay katoni nga bana miniti di sa bola kanioti keto sama ni vital loki na iyo si bota bola bota bono muray na sana iyo kaya to bantu bikin raw iyo karawana no me kuni takatan kata no me kawi taris kana libu na kan tambalit ni pakaraway libro sarang gitu sarang gitu iyo nang gitu rata daw combo pack nang kita lang amin na sa para Thompson Park mengamin na po ko bakalang kami kana katukatun kira mo ni sa ngami kira bito may live on YouTube na katukatun ni lebran daw bar da ko le reda iya kira reda sa yali na katukatun mareva marto rukam baka na kanta to meditasir mudun baka na to mbit iya bakapi untuk mereka nonton tungguang kuambe kayak may bakapun na kana may reba na kuanggoy iya jor tom baka na orto na makanta to na korsulum baka bakapi yaw tulabu iso tamay tumbuna iya boleh binaka lapo $10 Susana may Amerika John Kingston boleh binaka bali bula siya matikumay Master Mafi salawa Master mantangan ko Isimeli Mafi Turanga nakabale bu nakabale bu nangguweka iyo amareba na video warin madala mo sambaw ya Salome iyo pula na kore bangu Leila iyo sangay na nung mikro kato di talimanda me tostal la vitala no don Isimeli Mafi Turanga kila tamay sisi tabulenga via kat bina kasato ngay na boya heartbreak ya sabi no mosi sa iyo Tapos binakasar ng gitu na no iya orang mga ng gitu binakang gitu sama iya gitu kuko iya na ba nga sana ko nga napakabakaraw binaka disiplin gitu may wal sang wal na minute yan nga nando nga nando nan ruka laban mo sa winto nga nan nga iya sa winto nga na tasi sa winto nga sube and then we sana kada may bit meden ko ni nalakomendo chime na may win iya nang kay torno ngo ner nang kay ngama ni chimitangan na chimina bukambuke sana ortongo no beke lebo no ngani biasa orto may durkina wana prison batikena bona ni takata kan bukambuka orto bakko koyang orto tireni binaka sapa nga ka baka ndo chimitangan na chiko me bakaro nga baka ni bukitanga sana ndo na wini dia na saranga iya tapi na ulta kan di kolabo do bulu binaka may na masa eto masela bulu binaka piliasi koroy nakabali besar na siya matikumay. Sing waraway tinggoy Hawaii, au klan sa singa tamu tikumay biti,
nitak ni bulu binakatiko au klani bunga bikim ni totok sarna baka singali buni kuwa sini binakatok na kete so baka bikim ni sana talmena mode iya sani tak ni nando na talno kata-kata dalindi na vital no kinni kuwa ni bulu binak iya au kacanga bi Dr. TV itarisi mbala dini singa baka rawa lebi kadar do sosoi na kabri singa tambungo mai bici au kabada mendore na vital no mena na kabri singa tam iya ndina yang alala iya suarna na makina ochino ngoni baka rawai don rani baka bura baka kasa mena kana mata kana moniche iya ni singa tam chukuma bici baka rawai ke don ke santo bikim niya sarani bisau me singa tambo bikim ni me biti ni binakata mi singa tam ngai bitar taranga me bikerau iya di baka rawai tonga ke na ulutang ako kita bitar na taka chunambongnya na itu naki kena nonton tau baka tataro strategic planning and research. Na research raw sa mga kena development na nonda baka tataro sa nonda sakila na kaedaka da baka dindi kita lamanda da baka kikel talamanda me raw ningay kuni so na baka sa mabuwe do ka chukubi karanda bitar na taka chukun na so na cost do da kami USP na strategic management MG309 300 level courses do lo reki na so na business ada kabla turang ni chaban ni na nonda product cycle sanga baka do ni pleto la ko da ketunga because they keep modifying their products rabangara so na market wo rabiso takana bulun ni lori era baka dingir kina so na ka thamba kina na GPS batal chunga na nonda sasanga menta biso tak so na buku na nonda tei sa na nonda develop tak nonda project baka menta ngarto medidia tike so na bakandar do da kaptunga na way new sara da ka virgin oil so ver sa da ka deal oil sar iya so ya ko sa mabatikin na ultango ni na planning and research na ituba naki batake na nonda bakandindiki senta baka tataro lesye evaluate our progress and monitor it at the same time mera de bisu kari batal kena nonde tuba ero sema chiko sa senge daba na mo iyo na baka wasi chiko na no donga na keni baritake na baritake ni tuba doya na kena na nito sa sanga mikitongwa li balangi nitongwa li New Zealand na baki ronondul nasimber ni adokina na wobire ni ronondolu sa tikungana ni rononuma me kirongo libalangi wasibi olabo yau sang sutini along na ngoli balangi au salebuli me balangi au binakata molistal me biti mo me yanga tali na nonda panuai ya olabo sanga imbito kondo ni tuba matai na kana sanga imeda kana tu passport na kana bichu ko baka tik ndo na ilabo ni ketokila satu kuni me biketo ni na dhaka na medical test sa arto wala may sangkay lako na search online na research ko lako tumingo na baka dindike na baka tataro ni bunga bikenda na ituke do da baka mandua na taro senda na numbe ka ninda taro kamberi sendo na mberi kada may natukuna ay sa sibe nga na mutaro si ko ando tamata lili tamata do taro da gari da na sususu baka entando senga ni vaungit metando taro enda parong nga kanga sa tukuni mai iya na nerore baka beauty ni kero sa may buli kero sa beauty ni ngone kero sa kena numi kero sa kamanda na pandindike na buku ni keto nga me keto sa migrate nando na matintu Australia mbeka sa New Zealand keto ngeta kamanda pandindike gelurai ni New Zealand raw na durbanua iya nangona ya empetor nondol iya Australia baka renre o New Zealand baka raw sangay manisi keto bangkara ndo immigration consultant sangay tukuno ko ni Rosa Lukavana poindi me dua me baka leo fomu me la ko ni Zealand ke baka senga na taro se senga na baka dindike ke to senga ni kila ni tiko na beka nganreba na matinto ni Zealand me dua me adoba ni berni durbanua dongal ke ni bartikia ke baka sa tiko na mutuba ele senga ni ronyo yana kamento na matakalile sa tuko nisa au sa ngole mantina de musale buka dol tamani binre ngani bulle wana da ko menandi batini ngandre me tiko na visa mitiko na passport kakit kete ba na itu na lawa voda na nonda durbono wilki no Australia ver na ngwale ni landi ver kete na biwa sai bur America mandanga tu na kena lawa
iyo totokan jadi ni darera ni chukona tuba sana lang kay tuwana chukona be ka pa matal ta chungola boy planning implementation evaluation ang ngolani to research and development sama yaw au baka sa talang Dr. T na do talang na kando lang gabe kendra tuki nangon nda tal no takaki na non de tuba daw lebu na biba ka lele taki din so satu nga meram buturaka non da baka nananu balete ni non tambulan da listal non tambulai baka tuki na koro senta susumay ni anu senta don me tarang ndana ka ni da taro na tukun weekend iko ne bibe lebu sandora kana lebu no mutaro da tukun weekend lebu no bakil kila dalaku talangan dalai lotu sinde tarang rang darka da barong na kanga satu ko naman turangan beti sa nakanga sa turang mo na italtala non tambulta it's a pre-colonial mindset non tambulang apa kitukin sumber lako menang urba koloni sa patungan tonganan to mendarong da nakanga itu ko naman da baka muriya kun tarang anda naka you're not allowed to ask anything ndo talangan ng boleh cukup weekend yan ang onda tukun kaya bento ng tuba sangkai tutan na kena bakalalaw bakalaway sa santora ka mo bibia tapos sarali da kaba kya o da kaba ko malaitar o batyan na kendo ka kurang gay da kaba tiki itari sa kurang gay na niro sangat sa nito pepko kero sa bakan doon tukun na bendo sin tukun na bendo yan na koro virto na to kangu sever na kangu bakatalang kino taris ang gay bakan rita ba kakwasar ni tukun na me kakun do kila merangay kilangan ni sarao kaya na pepa so ndo tala rani tiki chukuna non de tuba da ngarawona hold on to your cards hold it close to your heart marro ito ga wara kana ngono bina ka mga tukuna kina but ni weekend sando lutunga na tandol tunga ning sunda do nga nakala tukuna ko nga chukuli na Facebook mo tamba na kana kake sanga yung buka tiki chukuna ngone alay scan teki mai sa sindra kanda buntara kantina all this social platform vakasanta visisiviki o dia mbita taktondo na lebni tamba o dia rongo tondo liu o dia lay sarsara o dia lay kana o dia lay nakabna kango it's bakanga we want to show everything sa bakasa sangvika na nonra almoto nandang kasi erndo bunta kamato naka erngay wara kana kenangona erngay raidanga so we under ka kito kero buli da bagale bagabiotin iyo me kakuni lebu nan rakanda ardo tukon bangano kanto milaw kakuni lebu nan usunda me dakdanga na kaya raida ni da bagay iya kaya kiro so ni chukon mituto just keep it close to you wasang aveiro o bagamboter na tokon niko wakaon ko dakdak chuma HFC dorka ondo re da bagale ver na wakanda na China batike na India ondo bi malu bata bagalew batakira ngo kinta dalanga sa bukan dorongan India ibe sala ko Amerika da kita dal nga sala kon tanong ni China sala ko be sala ko Australia me da ka buleno na vale buleno na motoka sold everything collect his equity and off he went o nakaw sang ka sarap to ko HFC sang ka binito na daru sasang me to sala ko yo na sasang nito la kon dro ka luwer man ko kay ko bul binaka da binaka num do na sando unro bul property kakat kenda binaka sa chikubi wikirom na ni ro bagarita ke yo sangkay yo kachunga binito na yo o binaka me tula ko papalay me tarulay buli ya changa na yunakini ni rotu baka bitini lebul biso na rai biso na bakasama a little bit of experience see the world views from other people's lenses or na kay Balangi or na kay Esia dalay bula bata kairan dalay tobole sa lera waya baka nanda ko lista lebich na cycle that's what we're doing now kiro sa mama mid 40s to 50s kiro sa binakatikiro mi kiro sa lista lebich so na wuli na takataka na kakelengo sa araw na ito ya so now we planning to go back to implement those things na kasama raw siya da mbalo no pumadal tatati yo mo sa rabi kandiyo vital no I'm so enthusiastic kala ndo taleta kamba to kabito kati wata mentor talon ta kan mentor talon to kuni buntaka na lewer na we kantar tunga ni besebrura we probably in the same exact situation or you are probably worse off me karo vital na tango merendare de chukoni singuni ko wala ngaw la ko duro mo chungor sen o kenda kede but probably in different situation different circumstances but we are
on into this thing altogether. The pressure. Sanggal ako may na COVID. COVID ko na bakalang kayo resang tunon rito buto ba. O kwa ratoro nga man relabo rakana rabako tunon relabo ibiche chuko babalangi ramay relax chuko yan ni. Singin nindo na kaya mararoya sin ramutukan do na ka so na wakanda ka chukmay. Sa chuko chinemba ko baka kawi sende tokowich sa tarne to vale sa takan ito titay. So ang kaya na COVID ko ko sa chukorama no tibuto ay. Kaya malaki katubundar ka ko sila ka utak. Wasangan nirore baka bitin. Sakit ulit ako man Islandi. 7 years ago sa Kawa. Hey, na plan to plan makina sa tos may sa may raw na wuli. Now it's time to go back. Balit ni chuko na nito tubutuba. So we following through this plan. So nung nandun rin ni so naka ando yel no nakadaka. But dato ka nga ba nandun dito tubutuba. Kuha ba kanto din tabisaw. Talo naman na Dr. T, siya daw mo baka sa mo. Iyo, nabia lesuba talaga na nabitala no ni ngona ta benda wasekina na no ditukutukwe na ngona sa keto vale ni kina fomu me keto sa volana nito beba ni turupo no Islandi tukun saranga ko o labo kuni tukune bendua urto mandanga na wekam bat kerto na wekam sa soli tukutu nito passport na bulan September September Oktober November December sangay tukuni bertoi vale na tukutuku Kero sa taka boleh nga. Tos juga nata Naka maro nila sakit kelacik di kita no bakaraw lako. Iya, bertango na ni wena nunggu reo ya ubikim ni na warong cukumay ni lewo bunga nangona rando tu na bosa muri. Kaya na bosa muri ndang gere na bosa mana nangona waseki na nano mu tukutuku ken kay ngole bentua senga ni de chukuna lona no toko niko sa ngole seranga na bosa. Na tamtole ta kami ni Islandi. Na nakataka tunggu na buli ngai ke kakira na kaya saro nila ni bisota kana non taraya na nero buni taka to kaya metaw seranga ni kro sanga sule na nero resignation mi kro sanga ngoli balang sanga ra kila na nero ngoni bono ni taka sarto kila manga ibalo tinangu dona kana na tamantang na non sa kila ko is na lubengu sa ambao ini selendi lewe iya dagere da ando ngana kau be wasia ya michuko ni tuba mendando mararoa ni tukutuku iyo na kinikarua ni kinikatolu ni santangoli balangi nang kiraraw na nonda bibu kibir na chiku menonda bikin na sa chiku balangi na bitokon sarangakin ninda chiku patangay na koro na klan da stop chunga na lenga patanga iya nindu ay lakoy balangi ngole le tandolo non raray na lebuli le dawat son takaka sanang kay usi bisar na bibuke nang boyay banua ya kaya baka sumtak ta Dr. T o kito sa kumero sa ngubulungan ng pagkibabalay that's not a long time yang kau nilaka yang kau sakit baka nama baka naulu cukup itu me kero sales rani kero le sanga kirau orang ngon samai kay tukina na non sanga na bul sanga na tose betele weekend me cukup babalay ko dorkan lebu non tawel da sanga baka do na buli but there are opportunities in dolo tu sim takara kita lo komendanga na mantinto ni Selandia nga kita lo kami bicara cukup itu permanent residence na pepe kita lo yang bakili mga sa kita plata kan itu citizenship sanga bera atu kini to passport gay o lista livi choro rongamento na vital na may bichi may New Zealand kala nga erno wakande no sangangor ng passport ni New Zealand o la ko bichi ko na demuri may bichi ando tal na kachi ko bikan dito kaya ndaw sanga na non ndaw bakan tindiki ko connect ko chikin ngo na itu betul ba wata kena bakatataro siya na bakatindiki iliw talaga na bibarre sangay la ko minital no ya o sangay bango bi Dr. T o sana lay kereman dan na constitution na matentu o sangay la ko bicho le kotu na constitution bongo o na tukuni be kendri kondra kaverna kanta barang cuk may bura may babalang batike bichi na constitution ni matentu bichi na matentu ngo di chingo they allow multiple citizenship it's not dual mo kabe kendri ko it's not dual citizenship it's multiple citizenship kartu saman sangan itu pasport ni Selandi kita baka pasport ni Selandi ni rodor bonga ele sudu may ni Selandi kero sangkay ulis talibicho le apply taktal na citizenship vici tolon raw wol song wul kalima na dola sambernya bak cin kawal go sangkay le apply tik na passport sa cukup kan passport ni vici so cukup gitu na passport ni vici batik na passport ni Selandi ya kita salah ko mengo Amerika ngo na buku ni takdak kino Dr. T they are willing to help us meron nito green card sa residency Amerika so even kaya kita sangan ito citizenship Amerika sangan na lang kaya
and we can fly the world. Ndo tukuna sail the seven seas. Okay, Dr. Tia, I won't sail the seven seas. I want to sail the high seas of the world. Ono lako everywhere. But nung ndo nakachungo. Since passport ni New Zealand, di ba sata? You can go anywhere in the world. Okay, passport is safer than a passport ni Amerika sa passport ni Australia. But Amerika o New Zealand is involved na ibalu. Kaya lang nga through reconstruction. Terutama nga may Afghanistan, may Kuwait. Kaya bagay tayo kinamatin to Amerika. Rehabilitation. Iya, roda kata kapatid wala buti Australia buti UK. But New Zealand is not involved. Kami nga it's nuclear free. That's one good choice kita wabi laki New Zealand. Ni kita lak may Amerika kita bangatangan itu pasport ni New Zealand. Just slap it on the whenever to na customs kartu dur. So we come in and we go out. And do talaga na kin advantage because na chuk may babalay. Ni kita salis talang ko ibig kita li tarbala kita li titi. Raw nindol na market. We rin kita bangrani to export license ni Angola na license ni Volteki Masi. So we can just come through. And kaya kita ngan ka, I can fly back to New Zealand. O lebule nga na pau tul so binakata, wontarawang ko buka talibich. Sanga talibich tarong chung ko passport karakara mabitsanga. Ortorida nga passport ni New Zealand. Oh yeah, boom, get in. So like memory, ortorida nga passport ni Amerika, boom, get in. I can go to Europe. I can go to anywhere in the world. So you become a global citizen. Na passport talaga ni Vite very restrictive. Right. From my own experience, nung wada ka na Fiji Museum, lebu na bi matintuin na bi se bura unding tekin mo libos awla ko Indonesia, awla ko Malaysia, the list goes on. Iya na bi buno kena ngawla ko kina nganre na visa. Right. Gay na passport ni Vite sambo ba musulu saranga. Baleta ni kebakaula ko Indonesia, I have to fly through Australia. So I need Australian visa to get to Indonesia. In the Indonesian embassy, in Australia. So I have to take my passport, mengay bakaw na diplomatic pouch to Canberra, me took me kana nongu visa, mengay bakaw tal maybe chinimber nula ko na nongu workshop may Indonesia. Yang ando na kenibarita ke kung nanong kusanggaliri na passport ni New Zealand, sambot cukup binaksaranga. O tombal nga bakan dindila na raranuang ko buka o sa mga nung tikito buka. Nilibunan nito visa ni New Zealand. Visa on arrival Right. Ni usaya tayo na po niya. Tuking nga na visa sa tarong may. Ibita mo na kinandindi nung becho kike. Kachuk mo si Meli Mafiturang nung the most powerful passport in the world, the latest ranking kanti na sa. Na buno kele restricted in America, but ke Australia, especially in the Middle Eastern country, or New Zealand, visa on arrival. Kaya nga, orto tarong tal mebiko, how long you gonna stay? Kaya kami nga ando na background na orto tuke beko. Because na cancel na teman-teman na kada kiro nga. Kiro biyo channel binaka. Siya nga, obi wala nga. New Zealand nilay. Oh, yo, New Zealand nilay. Iya, to nabi bakal nga kate kile buklanda, dabi bang geti biro matangan na bakawatingon korcho ko may biti. Na buru-buru na ngonong ko sala kaleka kaya kacho ko na naman itatanda mo ni ngoli balang ni baka tatero. Buko matanga biketa na satu kay balang kay meron silba kasamayan. Iya, do nga nakaw bewas ya. Da ngoli saranga go to the source of the information. Kaya bakaw be ngoli ni Zealand, ngole in a New Zealand embassy. Right. Siya bela ko Australia, go to the Australian High Commission. Siya la ko na website. Mo batak taro kiner nang Suleman ni tutuk. But so nanguna ninda tartal tunga nang batsinitano. Na sulingan mibi ko na vital no nga ngan ditanga nang batsintano. Kaya nga nuguray no numame. Kla we think outside the box and we challenge ourselves. Senda biang ole balangin dola. Ya nakalunga to kaya dito ko nang tanggel. We can go back home whenever we want to. Ya datalaka ni to mananga nakatuko na Dr. Tia. O kito we working on a plan. Kala sing ni kita ulah ko may babalangi, may kita may cukup kan tu babalangi. Kala cukup kita na passport, cukup kita na kakit. But our heart is in Fiji. It's always back at home. But ya saranga na itu kita wawa tu mana baka teman. May kita ulah ko makin doang anak ini na kinabuli and get as much experience as we can get. Beletang ko na muna. Na buli babalangi so expensive, is so tiring and so frustrating. Level na stress level ike ko lingko ng kaya na COVID sa nang stangangor to na matentong Trump ko they can continue to supplement ka na beneficiary wirang ko na depend ko na social security system, even the federal government silbaro ta kan na budget wirang ko. So kung baka samta ka na stress level ya sa summan na insurance, sa summan na rende, sa summan na bulan na visinga, sa summan na kakanang kay chukar na labenda na bidiyaki sang kay mayada na COVID.
sangkai me adana lek obang ngo bitok ti na kena bimbi me ndo shever na wakanda na kabini ko na vital ngo na bimbi me chiko na no mututo but ngo na bimbi no tuto we to have a plan e chiko talanga na contingency are the side plan ke makai adana lenga so wala ke makai adana ku wala ke makai adana ko winji wala ke kadam botu kango na bom me Beirut and they stuck in Beirut a lot of New Zealand citizens in rana bukaramai ya berarti naka embimbi mechuko na nonde tuto okitong kaya na kango ke bakai sang menangan into na job ya me bitok tati na chungo ke sa chuko ni to bala me vich sa te chuko na ngona sa chuko na tapioca sa chuko na ndalo sa chuko na kaket ke we are okay so ngo seranga na bata ni bibo ngeti ke bakai sang na no mutu ba to bolea do vital no ni ko baka bitamani you have to have a plan o sawara ki utal tungan do kutari lew menamos mulai kutari res ni vale mulai tite na ni rondo mali chuka na kora wa bini binaka no gususu me dole suba mai tangai ro kana buno maro taka chuka na gitu keni tasir ni susu me dole suba ukilana na bula me tasir ko ngaki no maro taka na bulan ni tete na bulan ni iyo ni tu na nonde tu baya me nang gucu bul mi dole suba na pakai ngetek ninggele ko ngani kino kacu ba isalabo ke pakasa men la ko mesan na sengan nunggu kata kiki saat ketautor serangan itu bilkan sa ketomboya na kor iya era raw na bulan na kor iya ke pakati ko na nonde tu ba dira sana atu kuntuk monggo sama na bakrabia ya serangan apa kana no cikuira no tumtumwe dinner sama cukup babalangi but their heart is always at home iyo belate yung mga ni romay sa tiki doktor ti we kimni na sini clear pa oh bulan ngamen no secondary school primary my secondary so nambula pa kana koro kena titik kakit ko it's part of who I am and growing up so nanungulakan mulai wer na koro mulai titik sini kambedi era vendre na ba kina wakanda wa man ngamen ko na tabling na dapat talaman do sama da kabung ko na koro iyo o to ali ko sa lele chuko ni chuko me babala ndor kan me revi kim ni da katuen endi na saranga na matangal reya kala na vital no na nambongi ndor kan le ne wakandara tukutuk chuka no ratale taka how honest we have been trying to reveal all the secrets ni na glamour and the glitter ni karna num tuno tomata na bule babalangi no there's no glamour and there's no glitter there's no high life we are all struggling and work hard kaya na spirit of working hard nang boleh babalangi pakan itu ngoli New Zealand bimbi saranga mikro da kata kerurua meroni kero somona ni rombili na rende somona bi madawa na tunggalak pata na bil ni liba na bil ni wai sangai ruana lubi kerau ya menanga ruana lubi kerau kero da kata kerurua sono mo kero vital na takisa kero na numira na lebo na lubian right pakata cuma na non rambula ko ngali kino wasia na noa na nunggu ker bir na cukumi panua sono ngona they put a lot of pressure bikin me na cukui balang dua takan to na song salah ko menanggiri na songko kan na tebu na kau matiningon na bikaket bango sana kay pakataw saranga bikin me na cukui balang na ni mami bitoko niya na tunelo kay mami ni kay mami bitoko niya niya nala ko mikin na po sa pakataw na prioritizing na dapat kita na prioritize tak na tingin ngonong ko kaya makachiko ni tuba iyo kita na bibukin ba na song ko kaya lang na song tarab kita de ngumanda kita na gabi bukin ba na song taraba bachiko ba belati ni chiko na ongonga ni chiko papalang taman ongonga lem ko kemni na wekanda me tomana na kaya to kuno doktor tia na matin roche tul na ba kito sa chicken sulandi dorkan na lebu ni kerker la ko me virto na nungo sano yaw wakatalangan na sana bi doktor tie ningon kerusan tambi kini kerusan ketuban na batin ni itu ba o sangka itu kan because this is not okay wakam bibi ni tuna ngona kango sindondon beto iraya ersinikla na kato mo staba chuke e kanti na saranga and we are painting this rosy picture that we are okay but we struggle every day o sangka bang ko why nadab na bun why are we painting this facade why can't we be honest ver na wakanda mereka menta kutung ni vera na kaket kita ko somchu so ngon sa tukun vera kito san sin bibu kan Doraka kita sanggarida, there was no more expectations. Sangat-sangat indo mereka kira talmendarka. Sangkai cukup pikir ya na kokua, mikir sangkai webu ke when we want to, and that happened. Yang kau tu na lengkali kau cukup pikir na kan na cukup bapa lagi. We can't say no, but we have to learn to say no to our families. But yang kau na buna, ni ada na lengka, oke dengan na lengka.
Orna wakanta redingo sonon re tumbu na ngondra cuma bitu kor cukup babalai ndor kaun tu redina ndor la kubu orna lu ben cukup babalai rabaka bling bling brand t-shirt brand ne baba, but they're not doing anything. They are just depending on this system. Wakana welfare system, wakana natamat carita ya na welfare system ka sangka da sini buliki no kadri tum cukup babalai. Karena wakanda, and we keep feeding them, Kelana buna, sa sini baka bulitir mera alama tua, mera buku, mera tak mera bangkara na non rambula. They have to do something. Bet kapakasya nga ngone ya sini alama tua ena kuria na lenga ngone rang kasada kami kita. Erna baka wacha baka bubale, erna kotmen rububale, they come and depend on their parents. Why? Because we keep feeding them. No mo chukon Chinese proverbs go. Don't feed your kids with fish. Kun sule ba nakakana. Teach them how to fish. Teach them how to take tapioca. But I can kindle. So leave so na skills. Mera bulida, mera bosat. Because if we are struggling overseas, na dapat na po na merang bulutong akin na iran na bula. Pimadang ang girme menelap. So this generation that we are trying to teach, eresengwan sing ni almatua. They will never learn to struggle like us and to work hard. Mera almatua mera maro indaraka. Ni bosa ni koko bakal ni bosa. But this is what everybody is facing, and none of us overseas are telling them the facts of what we face every day. Kero bitar na talaga kay Tony na mulo do na dorbunyo lobunyo palau. Nangonong ko sa chuk sarang ko may multa. Nanon interview nang kay bakritik beka ni sember ni nadaba na bulok sita. Do na kan na tariyaw ni bekay wasya na dorbungo. Mantarin ko sar nadaba na bulo litu sar kinong ko multa of all places in the Mediterranean Sangay ibang matalta ko na ng bulay na na Tuminisilandia takatako ko na Microsoft na chukumi bicha takatako ko na Fiji Water takatako ko na Wakaya Resort o chang wal may Ingilandi may takatako ko na Microsoft company London sangay bula chuko ko na bula ni High Life kangono ko nduto na apartment level na Lomani City level London do na puno so level sangay bitu tetak chuko na kenisau watake na level ni mbili la chumay erosa kako kalau ngata ke kaya po indo na ilabo na uchindo na bulan ni nono bisumi iya sangge chukor na ray may biti sangge tukon ko chukor may Ngilandi ndira kan ilabo ni ilabo mati dira kalkulita ka chukon bakoy na ilabo na paon di kin ilabo ni biti right iya sangge chukon ni kachuko Tony nang bula may Ngilandi nang bula sarangan ni paon di siya ni bisotaki ni dala ko ibiti ibiti siya ni do na rin di som sangkay do na kay tutok na kay wasya o no neta laboy iyo Tony no sangkay tukuno ko Teresi o kerker ken do na numero session na talo Dr. T kerker monro wasya na ken ayan dondolo todo ko merakila may banua nan renre to stabatal chungay balay di na ni rongolebo na ken di saw nare-rep na kambang na tambit kami na Facebook kaya nabika kalibaya iya lako bata chuk na ongong ni bisi kung ano kinautalita ka nabika waseta ko to ni ninda bintu tita ka ng bula may biti kaya ng bula papalay bandera sarang iyo binakapakali kem na nawakanta isa kero bibusut kaya baka isang baka ni baka may mataw na ito ni bosa baka bimbio yawe ni narong kukuwa kero bibusut kaya nabait kero vital na takachak mandang baka biyo ni kaya Dr. T gue so na kamen daru baka raramta kira kina nawakanda meron rakilawira na nandren-dren bulan damay chuko babalanyi o kito mandangan ngono kito samay yang baki lima satos na wul sa kero vital na baka biwetsin o sa kabe kero full time taka ruo o sangka kabe Dr. T wulo iko o no tobole mo tokoniko sangka lako kinanonda bibuke balatian ni chuko nanonda itubutua ni sober na wakanda bakan tintintak na bibu na relak kina nangon relak ngakini babalangi sarlay tobole ng bula sarlay marau sarlay cukup badengo sa cukup nata siang saranganin tu esang anabuli yang terkau binakat mo bakan reteni ko kapakasin non tu me cukup anabuli dasang amin tabuli berarti ngon terkaya ko tu menabuli na koroni ultanggo na itu betul and research na bakan titik na bakan tataro balata na buli na vesota ka non darai and untuk kacu kubetarisi the reason why we do higher education sulibika danarai
to be problem solvers, and critical thinking. and critical thinkers. Yes. Di na sarangaya. Like critical thinking, and then libunong and then natarong na ka. Tarong na ka. And it's a good thing. Natarong na ka. Tampe ka nandinduin ka o may bulitong ko ibalang ikinanong ko isususu. Right. And la chiko sa nakayo na binaka binanong isususu. And la chiko na kayo binaka na buno chiko kinong ko ibalang. Sanggo bindu to itaka, sanggo reda na kayo binaka na thesis sa kabo tamay rokombachi na living in two worlds. O klan di buko bikim ni reda online. O babi ni binaka bi Dr. Litea Meo sa Wambu. Lecturer ko na Messi University may Palmerston North. Kaya may kinokobe labo may baka yung atako to na University may Messi na nona thesis o tamay rokombachi na living in two worlds. Meron baka yung attack as a reading o na ngone buli era duruchuka na Pacific Studies may na Messi University baleta ni wasya chuko tamay rokombachi na bimbi ni nonda reda na bula na rona burubura na bula na bula nda tumikina wat kena bula na bonu nda sama bula tikina ngonongo senga ni nonda bonu very interesting thesis ke makao binakatin do no milabalabe karon ngai wasya yani na nona wasya chuko labo na nonra tambe may na wekanda na ituke na nonra butuki ni sulende mai in the 60s until the 90s 60s 30 years 30 years. So no wakanda no tutu mersama itu nga babalangi binakaya ya na kaya binakata ke bakaba no tutu wana nau yo na lebuna bebe sa no yado so no tutu ber mai tok nga bakala babalangi merles talibanua so binakat ber mai pakatori da kata no rambul na lubendra sarang kay pakatobir na kara pakatore yo bekenta na bakana no chuko ni yado na lenga yado na bisa renda bisa taktalanga no tutu ko ndo kango na buli dorka kiro bakandin taki Dr. T na taka degree may bichi sa chungo FNU chuko USP chuko talanga na University of Fiji chuko melotok na sa subakara may bichi na sangani buli sa ndende iba balangi na buli rawa iyo mo taka degree man nga they are so flexible daka na online classes Reno klase ng bongi mula ko kina you working full time like klase ng bongi yan to nang unsala kirawa taka kina bakararota ka ni rota ka postgraduate kiro ka masters leochi medo no lay to so saro Dr. T me poko chuno na buli na buli tanga orida bebu ko bakale ni tula ko may Hawaii balate raw na taka raw na to sumai ya ndino ni yato chukana bika kete ya na itu juga nanta potonga baleta endar sini taka tunga me edo ni kla ever and ever but jada menangono we will have to retire so nada bonon de tuba if we have a plan kaya bakanda na lay bakadengo kin na bulital nga buke na nonda marketability like ni rodor bolele mendangango ko sa kako o chulu na katumo da kam do na go degree iyo o na biya ka software design nga I'll just stay home and work from home but ke wile I don't want a student loan munti now I'll work, I'll collect my money, and I'll pay all my fees. And then I can study part-time, but I have a job. Yeah, hirmantangan ng niya. So, the career there, there's different shift. Libi kaya ka may wiki, yung mabuli o chinumbuling ko bang kara job. Yoro na libi kirong ko, or sa sinbanon roray. Sa tuwa na ko, Dad, if you work, if you study and get this, o kirong ko, sabi na katsang nga ni Rodorbo, mula ko bicho ko, may kirolay titi. Ni Rodorbo ko, he's 18 years old. Pero la kabisa ko kako bin katumulitia en donon dolo liman raw sa runong dolo ng ubunian kana. Iyo. O tete o le bulit na pula man koro I learn what struggle is like. Bulit na itobo, bulit na Wakanda. So the garden na generation go they can master those things. So they live in multiple worlds. Our world, their world and the world of others. So the garden na totoo ni kinabisaw na bikayan ka iyo but okay na tumtumbu. We set the pace. That we have got a plan. We're following through a plan, and we keep modifying our plan as we move along strategically. But nakakita na bakarobisaw. Di bakarobisaw ni sang nito na mitutuwa. Another menangon na bila daki o nasang sarangan nyo na kila na buna dapo na taukim. Siya ba dapo Dr. T? Iya, dia na saranga. O kala, ako na rin iba sambihan ka na bukuy kaya may namaramatina. Kami barong ito kumay ni kuwa. Niti ko na noon dahil tuba-tuban. Nabitan na takang baka biotini. Doon na kami imbita lang nga. Nakita lang nga. Tsiko weekend na rin dinibali. Ni sa tsiko ni tuba-tuba. And na toko ni rin nawatinda. And noon da sasanga bata baka biotini. Baka bitamani. Menda daw ba na itubutuba and nakabati ko doon din na bibawang gitu binakata mo takabi ka na maramatina
da chumba kay vale ke baka o tung garabing ngon chungai vale saroni sasang ta kasono no online courses roni ta kasono mo sono ngon do ta kamena intensive course so 6 weeks orang na madhaw sa dolum certificate and it's a free course manga ngara dala ko na library ngoni ngono chukoni ko bindi saroni ola ko nga online sa you can get a certificate within 6 weeks and then if you extend it you can have a diploma blatni you living in a in a world that is very competitive na libungan ni certificate chuko weekenda na kenda binaka na raro na nondo bito se baka manangango tulong dala kini bartek ngula ko mingo ni si America ngula ko mi Hawaii I have to compete with other Americans vikito keda na apply mo utondo nga was the indigenous applicant babini binaka kina ni tiko na so na tikini beba lalai kerondo li takab tu minislandi na buli ko raro kini bena no gami interview ke or to rit ke dorto na certificate ke ya so sangula kan no degree sa no master so baka PhD no or to small certificate they look at the overall thing the package what are you going to bring okay sabi na kan mo core roles nga baka nang gitara ka minislandi the reason why they have X factors they do their core roles well but they can offload or to they can do multiple tackles merto to sen. So the same example that you see. So rather than sanakya. And I think it's narakambibi talaga ng ngoni sa andon nito ng ngoni COVID. So people are losing jobs and there's more people trying to get apply for one role so narakambibi na dona bosa tabuti chiko tau Thomas Imboselao na something cross training ba ka warong chuk mai tau Imboselao na ka bakalebo no mo sebyo na no mo interview na cross training ba kan balambal chiko you won't be in your field all the time ngonongo saronyo ke baka bakatikeo no field na anthropology then I have to try and go into the field of education maybe I can go into language maybe I can do customer service or I can go into indigenous knowledge in the field of agriculture. Kemalambali kon sana tobole meramba lebu na nomubono ni buli ken kaka kambaleta to be marketable. Multiple and having transferable skills Yes. Katsumo Simon Varavia. Dono sarana. Saya kandi na to. And you can do it. Okay na ito ke mo tukul babi bangeti we communicate sana sa chuma binaka bakalebu na wasan bi bakal ngangata ke ngoli chukumai na bital nongo. We are known to be hardworking people. Kaya uri the value we can ito ke we don't sing our praises. Barite kinga na non de barite binaka na puno ta taka kina. Kaya na kiromandangan ito chukumen Sulandi where na Samo na kay Pasifika they really look up to us na kay Viti. Kaya enda pa kami nakataka na nanda susus kala. Dapat kami nakataka na nanda susumay na lotu, na nanda daw windo kay, na nanda daw baka roko ngai indora kango daw tukuri bika na tum dora kami tatakaba. Da sindo somali suna bosay. Dala ko ngalungan tale baka doron de tabi. Da baka doron na kena pinakato ko. Dora kan da baka tintin ta kay babalay. Ketula ko Australia, dona kan na kay balay. Where you from? From Fiji. Wow. You are the best people in the world. Era kami nga na kay Amerika. Na mainstay ni economy maybe is the people. So the right the gap we can actually see na bunon chuko kinamanga even in the Pacific okay there kay Fiji and other Pacific Islanders. Okay, we can adapt, we can multi-skill. Nito ko na nga ng boss mo tatakaba, totoo na the promotion. And at the same time, we are very humble. We never sing our praises. Iyo, sila nga doon kinibarita, kita ni Robital Noah kay Pauline Tuimay, kautongan, bula binakataringo, pau, binakabali po pau, nganelo niyo na yata, basi ni Sorokomba mimba, o siya chuko kwa na takataka ni Tamanda Tuwe, o Noah kautongan. May nakatako ko na cubic na kambani ni bibakatabuli ni Matevalo ni Britania. Erto lebi torto tori. Erto mbiu na leo na tori nga ko. The gerida na ingenuity kina non the determination, the grit. Chukubi kana ni toki. So it's not skill wala nga ko chukubi ko no kala but kala multiple skill chukira. Na alo binaka, na daw daka punctuality, daw bika waitaki, staying sa ocho na daka na lim na koloko. You keep staying to finish all the work job done. And when our employers call us, hey, don't matter job mo may come go out of our ordinary time.
Okay, we are just so different altogether. We will get out of our way and help people. And it's natural. It's natural. We don't put on. That's just the way we are as a people. To incorporate all of those good traits. Sangela ko may na Stevie Kitty. Kung na Stevie Kitty ba madal tak chuka, nugo chuko boli Minisulandi ando dakatiko sa community workshops. Sa community wala sa ngula dapat natin ni do sa ngon doon nga na madaw rone awon do bongi don dola bi kema mi keda na lini bo ni Sland ke baka o baka PR se baka se citizen ngoli kino jing tak nga baka sanga na dula o mani ngoli kino ya na buli ni bola to become an author kaya ko na buno sa te ko bola chikino non revola na ngoni ko ngedere de ke baka wasenga ni ngoli mbeka na Steve kina bulia se don Steve kitimbe na rerinda mbeka daka na buli ngora baka lusingon senga sing dono buli baklisunguna na buli yang ke andro ngone awle da kapsar tun dan kosber na IHC na intellectually handicapped ero bakar ndo meneniro community service gaila kala kan ke weekend todo ko sartong gir men boso you can do sleep over I get $120 laka sa hai tikiro ikurin tak ngana bakar wai iyo yumber tikor no baksa sangkar na kamu ko sama kana bale raida chiko ko nakalele ko chiko balango libo sate sang ndara na kakete na vestif katla leche dia ang todo ko ningon dala dakdakin ngara raida nanda mata benaka nangir sala ko ngamai can you do this shift please kaya laka sara lai bimba o irna taka mate me kango kerker me taka nunggu shift ni mata kai ya weekend na online chukme ko na kai nda bakan tin taka na vese buru todo ko na buno taka na kai wichi no nda ubinna ka berna taka iya total kana kau maruta ka bikim ni barong chukumai bikim memna satung ko balai nge ando na kau ready ni we can become the bridge between Fiji and the world ni ko bambul menak chuko bambul be tau sele tangibuni kero bitalo chuko ni ko na buku ni kana sanga itik me bolta ke sona masi me batulele toto kasara ni robitala no o mani ba binak talanga bituranga ni tate bitamode chuko ko California sa may tikbuno ko no non business sena na non sena dan be kana non profit me dana na tebiti na tebiti na nona bina katoko me bebu ke lesu ki bonua na gerede ando na kasa do chungo lobo na nona sa release tal chuki bonua ira sa mai tui balangi mera bebu ke mera sema beira na maramar do tali beira marambe do takamasi sa ti kon do ngoni sala mi ke mi bebu ke me market taki na nomni daka ni linga totoka kaya ando na ka biba ko ngeti kina me ke me na chuki balangi me ke me bina numiani in a practical way me bebu ke beira na chuki me viti na kenna na bule visi Nagareta nga na bro ni ko is alluding more inclining more into climate change bata kena traditional knowledge kena pakai dor bata na technology kanko kito re bagale Minisulandi non rata ka bato ira very advanced in technology bata kena traditional knowledge kuberna wakanta na Maori they blend and work together they put all their skills together in order to mera sanga on how to go about with climate change yana pun sarlis tal chikina lebu naka into nakambaleta na masi baleta na boy baleta na nakakadikada rin to the kaban ng bunda ng tukando may michi na nandilo na new baleta because they good for our health they don't affect the environment na binaka na kaya sinda na byproduct baka na pollution sinda na kaya chukina kaya lebu na buna ka bakara na lebu na wakante babalang sama chungo ibon mantanga na ngona mantanga arsara chuko baka na nambia batika na kakadikada ngo na they doing a lot of research with na reaction ba nengon tani ba ngata kanengona the kaya nengon it's a traditional it's medicinal of relaxing us we here na tukanda na bida batan untul nembek sauti so they going back into those kind of knowledge based traditional knowledge well babi na kene susana yalikana de malo pakale susana bogo sarchu bikim ni na wekanta may ono bakatala kena yan no vivia ni sarere chuko na ni robitala no kay susana ano non wase chuko na organic living dona kana non binakata chuko na maramong go susana ni sa organic island no vivia sanga binakata chuko ko me organic kede na bibono kede biti me kako ni ndapaka ngata na biboni mati kona katungo because it's also very tambe kamo kaya na niu na kakede ko vivia so lebu dake
nakara so may balang may binakena indu komendo mo no isang ni organic. Okay, boltek mbeka na wiwai na organic na virgin oil. They will buy the Vivia oil over any other isang ni organic. Kay Dr. Tino mukachuk member. Totokan jina. Onge baka sumta ke dorda vitala tawale na traditional medicine ni na system ni wuro sa the pharmaceutical companies na reason why they want us to follow this system mbale mentale bule chuk mena wani mati tala ko verna bunway they prescribe la ko bana chemist lako bana kemesi yor na tukanta batikir nambunda itungana wai baka biti na wai baka banua kwa lako mena lo chama tukununga na wai baka tebor senga na kensa senga tu na kenewel na covid ningo abu kambote na kenewel chunga mebiti iya na wele timbeka sena serma iya kau mo sona tolo ni kau ya baka bana kakelken dangun sandamu iyo lebo na maramara kilatu na wai baka biti gairon di tumtumbu na nonra lao ni nonda bulong-bulong nga, it's prevention. Or nakawalang, it's the opposite. Or to find the kiwa. Okay na to, ni sambar nilayado na lenga, we prevent things happening. But yung nakawalang, rabi nakatanga meto sa mati, to bulak to naman, kaya prescribe te kawiko, laka ba na kemesi, kumala x-ray. With the kinsuya, with what an nondol. Ikilore ba binaka na wini mate, lak nga may from the environment. From the environment. Lak nga may nakaw nga ko da, nga nakaw nga ito kaya wikaw. So it's basically traditional knowledge. Wasi mo tabi ko labo so na mo lebo sarto ka naman dindikin ni labo tamera kumbati ena wasi no kwa na buku ni so ne barita kiro sa wasi chuka ni liwe na koro dolo suba wen makutu olau orto na marami ni tasir women in dairy wasi mo tabi mayor kirto na baby cabas ore to ngangol sa bolim na minutes mento na awa kiro sa neroba kanan to mento na awa na vital no betsono sa rimbalabu sombe beken sana biye butri ke baka so imbita ka menor emoji sebango ya tos ngana vital no ke sana kire mesave mesara uta senga undo tanga ka obe wase se tok ngana uluta ni wai baka biti dari dang orto na bita dini mai bitir to sa ka na wai o de orto ni telebu orto sa ka na wai sa lebu sa ra ka wai tikungo Hello, sambil dapat nathan retur to the shake me to wake me. Right. Shake me to wake me. Orto na bita ni may telebu. Na wai baka bitin, da kaya rin sa release tali chuko na wai. Release tali chuko na ngunu dapat nathan ko. Kura. Iyo. Na dangolaya. Na pwede na view. Katok mo saman ko baka rabian. Doro ka na wakan na tungo na lebu ni baka dito kita kama naturopathy. Iyo. Di nasaranga. Juice Fiji. Don pinaka tambotale. Iyo. Iyo. Pinaka Simon. Doro ka na. Juice Fiji. Bida na madang ko kita vitalo to na turang na wakan doro ka na lebu ni tuktuk ko baka utok mo ko. Kan dyan na sa nga mesa matakira na beka sayang chuk menon to bano. Iyo. Ba't doon na ka nga. Biwas siya. Alam mo na ko niya sala ko chukmay na orto na ministry ni Mbulay raka chukmay na NCD na non-communicable disease nakakanin da kanya nilabo nangol sa kanya nga nakakana nga menesto all processed na nirobital no bataki Susana no na binakatok ko may organic organic kimalmal da kanya sarangan na wota na mbele na row ngo sala ko mingo na Juice Fiji erto ngo na shake me to wake me na kena saba kan bulong taman dito ko ni mo na lewo ni musu ni yaba da ka chukmo bol ni bula na mati ni suka kung ano kin sa da keresa nga bikeda na biwakan men da ka bat me ka ko ni dambeda na kakana bango ke bakanda kana mbela bakarakara senta kana roro bakarakara kila lewo na ngo na may bije me ka na bubala kana roro chuk orto na bubala robo erto kana roro chuk oray na taman ni bulong bala bunay Oke tu nak kana tuci kalau kalau nggak mus na apa tu? Terus gara biwal ya tak mana korang kelab na kau mas na biwal bakan tu kamu tu tamai sisi, balat na lebu ni mus ni apa, ni mati ni suka ya tu mai bicang. Gara bital loruna bital ini ya, ro turang lasa, sa kasar mo kue tu mati cukup. Itu tu usah nak ulang mo ibalin boleh tak? Melori tal mantar ko mati ni suka kue angkasa wa, biwal tak bakal kau tadingku. Gara numula ko balin bulan korin dona kana file tak isele, ya tak tu korin me balin bulan. Bangko, hui kanti na iyo. File tekisel ngor singambong dak tu ngana file tekisel. Nada me file tekisel sila, sanga me muski na nebam.
ni odiru ngai valimbul sarto wawatu to na baka ngate sele sana tali toro ina mate da chiku veiko siamo viso takana ke mukakana viso takana mu lifestyle tereni manda ka kuni kanya baka lebu na suka pati kena fala orto sawa la bisa tu ngamen dor ke no musele itu ko baka tabor kene bam sada o sa musu sarangane bam iya kantina kandi be wala beka bade basa tu ngana mulu mebi jo ona kaun to kacu bitok tati nda mai chungoi babalangi Australia ni Sulandi o somberre de bakan do minto tu kuna matini suka tu kun dolok kan balambula sandre tu mekin chencho han me bakara musne bam se safel tu mekin na matai bate ken sele me musne banda chunga mebi so le musne banda chiku kuna ya babina ka musu kuna ya bada kana ya ba ko da sini musu le musta la ko bina Kaya babri bina kiri berto na juice Fiji anda babri bina kana non sa teka bukutal me so na matangali ribango me ndang bulong talkin pakayang kaya do tental na vital nongo na listal bina organic life o klen na barong chukumingo susan ndo nakana na marotak na vital nongo weekend na chukibalangi wer talangan na chukumivi ya wakas betak may nislan dala ko na bunuway nakangar tukun mera you diabetic ka ko weso tanganum kana kuni kanina kango kuni kanina kaya terreno baka lewu try to do a lot of exercise kaket ketong sangka chukunum plan sangka jo monite teke ke yo may bichor to silbi tarugi ko orto sa file ngani sel kana liga sel chukurto so sa terengan sel may ne bam ke musu kala ko na korto kono so kangor sa musu na bana matini suka senga sini ko na kene walia. We have to go to the root cause. Na buna ya tsukina lang. Ko listal mekina. Na nonda listal naka the traditional way of doing things. Iya. O mo to tati na vital masranga na ka waro ta tskumani ko sa tos na vital nangko sa sinleya to na vital nangko Betul na ka o bakataro tsuni ko. Siapa nga miso na bandindike na research and planning kung na implementation. Iyo, ndo na kao makasam taksong mandangan inda when you take ka ng bulan na kor batake na nunda sa ngamin da visa ng bulan na kor da kala subsistence living nda titinga min da kana sarauta ng rambule bale rabul nangon sa kwaya. Yan baka nanon to shift nanon da iray into commercial living and don bolen weekend ya. Iya. Balit ni singa ni mata weekend to more profit oriented me chukundo non the planning process me chukutalanga na tu ni kami da bakay dore enda kay tosoya me non de tu leleka se short term non de tu baby mama mid term ke non de tu malawi long term Iyo kero ni bantaki na ita norindaw as an example iyo ni baritaki o wakati tongko Simon Bagrabia wakotume no na video FVC video clip ni etuaten rondalo matanggal ya melobo ni daka bina katuba ka ubisa lay mbiu lay daka bina provincial council melo may viti o chasa mani redo ko ni sinilebo na kaya bakador bina katuko melay titi bimbiu saranga na kanga bakara daka bachukwa pa nanon daka lay bakarita ko pa na puno na daka uche ona na embaki ndarongo to na video uche na ona embaki sa rawata ko na karawata the first ever self-proclaimed farmer and millionaire bal na tape ambet na yo le bachukwa kada ni toke ento nga kanangel iyo kenda discipline ti kenda nga time management wata kena nonda baka ngataki irna wakanda marab ke kenda ngonong ko sa chinkabachi ko nonta matlaka ibita na marama ibita na torang nona income la ko tong mena bemba ke bitu na webula rosong bul kawal nondol it can be more it can be less wata kana na average wango biteris ke baka sumur to na wakanda mena korongor to chinkabaya me runan rause tulan ron tolon mada iyo ilabule mo I can cover all his expenses betia sa biso na raye Kasin cukur ng pulo na kor ato sa nga kontiti tarana na farmhouse baka cukur ito sa nga kinon tamatadaka and na matakalelay na wal na kaloko takadaka meto na to loko rongan singa nguneng kono kinako baka rombuka pati kana baka rawai baka darto ka kono nembaki chacho binaksar so na baka retekya o baka samtake ni manakor ng tambul to nga subsistence day to day kadinga moturangan ni koro santa be murito na takadaka ba koro na kapag alam mo to mendo volando na dito to and we have to it's to be written it has to be written sarangana on the plan iya kung nga nakauna naman ko Dr. Tintare so na ibagarite ko to na lewe chin kabane ibagarite kya na subsistence so sarto sumay
into mixture of subsistence but kena commercial. So sa fully commercial sarang baka o Bayview cover they shifting to commercial o tal no treks o na mo si eco retreat rise beyond the reef rana vichina rolotawa but care to didia to sule bada chungo didia to move from subsistence to mix merto sa laksana into business but totally take to urto na model we can mix it together kala na vito ko na bulo na koro na kana tal na korni buli na kana tumber na be ka na koro and then they still strategic with their business plan to follow them through nambalaw ni ngono to sa tropa ka orto maramay wen makuto rosang ul kalim namba kino to la ko chuma na to do kan jadi serangan da maruta kana non robete bicu na marama orto na wati kambu kerubitan no talanga na non ra bitoko na marama vera na watinra na buku ni titi kena susu bul makau dona ka tali na kay wasia toko wati mantal takino korto angwal tal do tal na koro erto sureti mai merto liki bosa ni bibakal ngangata kerto na lawla ni maramongo neta sirui meninderi merto li bosa ni bibakal ngangata ke ben do tal na koro do tal na sana changa ni tasir sarto ngali bosa ngai wasia orto na bir na marama rachiko na korea na non bito ko ni tukul matanga wati sara pakongeti na maramati na koro dutungin na koro mersa teyang ko na na pot plant right sar singla ko bambalaw merong walabat kinandi watin ni titi sara ni ko nga may na tambaniang ko na sara rakam sar nga into pot plants sara rin do talaga na burbur ni labo may voltak na yang gona import plants nagara dia nabibiso ni non tarai siang chunga ni dala ko chunga na titi mendali titi ni titi sara ni ko mi baboleka nangon sa litite na numes ni val samat saranga Dr. T ne ultanga na pakatataro ulkina na research and development and nindara de mandanga na so ni bagare teknik kaya chukma bichi bakani chukona the organic natural things bakana ndilo batakena new lebu sara karto mai didia arto sara kaborto na charcoal soap na virgin oil nandilo oil ndorto na bitadina may sabsabu bare takatok mo sa man bagarabia or na ngonela sa manunwe to takatak batake chana norto na bakan to nganan to batake taman to merto takapatalangan na wai sa ningin dala ko na bakadindiki dangarediki na lebu na processor ni volkina ando ya na may bakat katerna way beyond its boiling point na fractionalization to heat the oil over the boiling point ela ko makina no non tabak dindiki you have to continue to do research ya nindala ko mandang ko na ultang balita na yang gona ndakela bina ka tuibich na lebu ni bak dindiki sa na yang gona sa lima tata chiko bikenda ono na lectons so in crystallized form sa madalatuya na desmethoxyagonin dihydrocavin rua nayagonin ken katol kavin dihydromethysticin watakena methysticin iyo yana ono na lecton si chupa na ngwana yo ndra kamenda ndra kana kena tareo na the sabala kana romba kasi tulang bangod for me I'm just doing a lot of readings about na ngwana and dona cover to na cover research i Hawaii chukon dono to association erto sama bachu ki sona university professor in University of Manoa batake Hilo campus balat ni big allen Hawaii and dona bonuam bulam todo ke Amerika yana puna na non to agricultural research ke is one of the best in America balat they do the research and they do the testing as well ya non to the na association of our which is cover in New Zealand Hawaii lebu na karto lebu kan dikeba umna kana ko baka uli ka chiko drakana kana tarayo baka lebu na research na baka didiga baka tataro so you test and see sangara wai testa kida zakatale baka uli kital na bola baka dikeba yung kamera naman nga kerto naman nga na production system niyang kone ke baka dikeba nga the types of soil deep soil rocky soil forested soil, lava, ada mandanga na greenhouse but kena basket planting. Ada mandanga kino to bagan dikeba. Ocha sanga ela kona the planting materials. Will kino na kena musu na tamban yang kon. Sanga ida kana potting style na nursery. Sanga ida wat na soil testing na soil facility. Bagan dikeba to man tambak mandanga ando na kena wall.
dona kene bola na kartu pakai toroke the whole book ni kai membaleta na yang kon sangai la komenta kana weed management dona ibolu lebu chuku veke dona ndotite ole re mena mosia ole re dona ona na tamata ndotite na kelenga ni nona ngarabi na kana tite sangai chuku na vei matangale ka rangaraba mabi chama totunga waranga na bonua wawanga memandu na kau te orto me bono lebu waranga na rukuni vikau sada robri titi bulu menenggon kay imbalan na kau membala kana yanggona mengai kana mani watan sanga wara ko bulu mai yun ndamay reda na kara ka ke chuna weed management erton dike mandangar to na irrigation erto reda na elevation ni bonua endo don me chukin yangon ongai waka samataka ni me uli kono norte bola ke mai na mosi endo to re lima kin hono kin vitne mbaki me matu kin nengona because of the elevation e chukunga na temperature na rani mbula baka bina kenengon ya na bune mbula baka le kenengon na buna baka baka la mai witi na sana bola ka toka imbarabi bono le mbua da kaunro baka talanga me kandau ngai rua tulunga nembak sama to nengon ya bekito na chukuma idolo na itasiri na mosi enda umbola buna ngona endo tentalanga nengon so that's all to do with research and soil testing the soil testing sanga chukana elevation na buna yang bulakina na buna yang bula baka bina kakina batika na buna sing ni bulakina sanga chukana spacing ni buna ngona sanga chukana the shade baka sona ngona tiru kuni buni kau batika ko so dila basanga baka dona singa na ngona le teste kina you can see the difference in content sanga le teste kina orto na leon na lectons orto na leon lectons go sanga le lorekina the all the things sanga kana kana pruning pruning mendanga ngona o mendanga nyoba kasanta ka mai vitsa tunga na kasa musunga ni lete sing mendanga debe kala te machu na kasa sing trakea ndo buli da maybe o Mike Douglas iya na kartu ta kami baby kaba ibula kani bitalondolo tolondolo na ngona mate but that's through trial and error that was through trial and error no it was good that he was able to share that no was siya ko in interview but when we do deep research we'll avoid all this error okay romana kan barabuna to sale te buti yang konongo elimana ka yang gona masi kito te boy kita we just want to experiment and test o sanggalak sar bandon turang ko boleh cungan edan o Chris Allen do berto korto bola na ibolong kasar mo ko what is the elevation o kabu ko Hamakua coast laksar ko na GPS ko robagan tike kasar ko that's the best elevation yo sanggare na elevation go sangasar ni cukan bacinu itu sangasar ni cukan uli buno dake baka endo na habitable belt ni elevation ni bonongo ya Hawaii rambula baka binaka kena nangwana it's a rain belt it's a rain belt talanga iyo nakachina uda belet na uda ya Hawaii when you go up to Mauna Kea Mauna Loa so sangakin na uda it's really dry iyo baka tal the desert plains may New Zealand dake na Cook Mountain Range iyo may rasar elew kinauda ilomondongo is just the right elevation ne buno membul kina o mantanga sakachi with doctor maybe ona la kombe katali na korongo na lere na elevation ne buno ko endobina kina probably la ko kandabu se la ko buno lew se la ko imbo vangarakin sonalisi yung ga bakasamta ki dai o Mike Douglas ngo orto no ngoni di kombia erto bosimbo maybe I think he's done some research mangere na buno orto titikino mo kayamba ki ronga yamba kitol sama to nengon so that's research sangkai la kon na kartu ni buso terabe kendra kan na talno tak baka malo na ngona mandanga as an example of research sangkai erto reader to the chemical component ni na wakana the stem and the leaves o sarong at sungo may China beka sa may Korea or to sa sanga merto the kava tea baka nga na Ceylon tea ko na tea tree or to sabi mix ta kachukorto na nanraw ni ngona may mix ba to with other component merto package ta kana tea so kava tea that's the real research sangkai chuko na tolo ni ngona sangkai chuko mandanga na kuli ni ngona sangkai chuko the stumps and you have the roots so nita kana kaya pagkintindika and indicate all the different components of lectins chuko kina kona ona lectins sangkai tonte na pharmacology and toxicology ni ngona the dosage the beverage na capsule na tablet batika na relaxant ndanga no bakalu kicho ndara kana kena no bakasam tak that's why na FDA may America they waiting for scientists merto proven ta kana no to research
merau ni approve ta kena ngona me durani kena me ka kota li restrict ta kindona ka. We can make it into tablets, we can make it into beverages, erani da ka bana dosage, da ka chungo but in small quantity. Kung misal ako sa nga misa tandola ba kali bana market post covid marani durma kino sangka chuko na clinical trials Katalangan ko to sa durtal tsaka melo man kami school non rato sa ngandreva me pakatabuli ditali na kilame baleta na ngon ni nakena sa may na matin to America sa may tori Hawaii sa may alikin elibu na kila makango kaya na buni sombe kami kimnia sa rabati ko na video ni nomu batabuli diru tsaka na ngoni Hawaii na tin yang ngon baleta sayali Kongo kaya lakmikinan na nung kutamba ni bandindi na indigenous knowledge me sa bakali suital man ko indon na indon na ngone Leoni Hawaii sa takapchungo na master's degree ni yang gona lakmikinan na isya mango sangay la kana clinical trials weekend sanga na kilachungo umita nila kachung na bakaditi ko repito na bago kachung bi Dr. T sao chungo bakasamta ka to make money But the weekend, even kat meravakatite, meradakango is to make money. But when you do deep research, it's no longer about making money. It's how to me matata non daray batikan on vakasama the effects of what we're doing. We are building lives. We're trying to empower other people for them to really understand the deep stuff about kava. So sangka chukia na element nila kumanakani na pharmacy, na dietary requirements. Sangka chukutalangan na byproducts na kaya na binakat mantangan na byproduct kaya tungo mesacho ko talaga kina na kava component the kava lactose Hawaii lo rekin chini katul na species na yang gona na ono na kava lactose ko to sangkay wili ko 1 2 3 4 5 6 ba na kartong kay pagkador sangkay chungo na pest management pati kaya na control tingin na nakinando to mata na yang gona wili ka na pagkaditi kaya chini ka ono Chinakaruan na matagal ito matin daw yata pa na yan So we are in conclusion ni baka madalang ko but nabakaratikin niyan ko na the research that's done and ang uno maybe tsaka nga nakilacho kaya ang uno ba but pharmaceutical uses na beverages but kaya na food supplement na kaya kaya duro may chaman na baka didi ka ba kay FDM America and na lewsar na kami na kaya na raw and na market nga niyan ko na Nakadokta ti? Pabili ba nakakinayan na claro, urus tu juga ni bitar nong kana bandindike na bakatataro ando talaga nakauli de berto na bitar no Susana berto na sana ni noditi na investments ni satu na non the natural resources satu na non the gele satu ni te then what do you do kaya na lakmikin na bandindike na bimbi ni non bandindike weekend na sabuli binaka and rere sa kaya nang ko menda yang lista na non benua ando suli bakasama klay bunga sarata kabati ko tau seltang ibuni sayang atal juga na sanora bida nangon ni tasir sar lister juga ni mersul bakasama susana lika na dia sayang atal juga na sano olau tatapan din nindare na bi bakarita ki binakabango daro ni buli kede kina dare sonongon na ndori tale na ibabala ni menda buli mikini sonongon na rere ndendo maka menda reda ngana vivo no mibiti lebu sar ni bakarita ki binaka tigo kinen daro ni ndabuli Right. Isa bina ko lebu weekend na wakanta bakarong tsuk may klasa dobi mamanaw na bitalano. Iyo bina ko lebu Dr. TV ra wakanta and do isa tsuk mani ko seru o skelu seru dambe iyo. Uli ko man iyo chupili siman se bina ko lebu chupili ngonelo ni mbua takapti ko na non master's degree in education University of Western Sydney agariti kinongko na libun ni sasanga bi kenda na marama na buku ni buli sanga ni na buli na buli binaka and yang lista libanuan yang talan da dui mata pupali kung kino bimbole chuko bi kenda na marama tinam beka da tuna besi burbura sol saranga bi kenda na ngalala menda nakapatalangan so na buli menda tosoy na nanda kilaka bata na buli do na kabinaka tukun tarchunga mongalo mita leka na ua so na ulutangan ni vital no ni ko rosrangan ni tingtak me so na research topics ni so na master's thesis so beka bikem ni na no mo chuko ni takabo no ni masters si PhD beka so sarangan na ulutangan bango erondo ni takabo ni yang alista likin ki banwa ambur sar chuko Brisbane
Tini Rossi, pula pinakasani ito nondolangi, wikim domain na tumasela, pinakabali mo na siya matikumay. Iyo, kiro rin sar na lebu ni Wakandera, siya matikumani ko, may napakaraway, o baka mo doktor team sa, may sa andor sa pangatakan na singatambo bete wachin baka na lotu, wachin baka singa lebu, daka na baka binakan ta dengu, lebar na namakmekina, daka ibitalo na meron ni matate lebu naka. Nakabaka lebu na taro, kito kiro sangat ko ni Rodor Bolelay, me lebu na me kilaba na kango me sa me interactive na vitalano me daka na interface me rani live na vitalano me rani ni tarumay darong na liu, so we working through slowly. Iya, bitakan yun itali taktal juga na be interview so ba doriti ko to sa ding takatsukoy bida na biwakan yun na besi burbura matakan na takatsukoy na bitano kirto na gas ni bulir to leto to chik sarang ko may Mongolia ay bambul sar chuko berto kirto Trebosa Mistress Trebosa babi ni binak sar chuko ni bua na nalom sul chuko may kito bitalan noa do tal chuko na robo chik sarang ko may Latvia may Europe sa totokan din na nanda siya mabati ko o tawa kita Tambunika nakabalib sar na siya mati kumay Thomas si Makasiale iyo ndagari kinungo na Wakanda kaya ubiya baka takin na ibata-batan ko kung na ibata-batan ni biba kararamataki bata-batan ni nonta soli baka sama biba kong geti ni bully biba kong geti ni bisnisi biba kong geti ni nonta baka nga taka nonta gele na nonta kau babi ni binak talaga na nonta biwa siya susana lika na dia berto na Wakanda may dia berto na nonrangkasi na bit sa nga bulo in the 70s erto sa rakabuto na nonta investment and New. Iyo, na didiniw. Sa rakto kina no to investment. And dagari kina may oni law man nga no may bulo ko hindi ta kumbaw in the 70s. So mo ko no to duro to na matanggal linuko ni dake. Tatokan dina ndare na o iro man tangana sa tangkas sa rapa kadingo. Na kana binak sa dagay may toro ko kenta nangonong ko Da soli chuk na bitano nongo ni biba kongge. Kana kabali. Do na Wakanda may law or to na law si skip mo na kay interview talaga o then na Wakanda tongo o ko roko chuko may law roko ti law men roko bibital no lew talaga bila kemba lew talaga na Wakanda na erna kire chuka na be sa biti ke borbora erna kami pagkatarong talaga na ultang ko bina ko lew sa bikan na borong chuko may iyo sa kero tataw sana na soto chuka na singatam madamingo Seda utak tati. Nakabalevo. Kerbi musoti ke baka sombe kana kaya da buti sambalia. Sombe kana kaya da buti siya kani baka samta kimbeka. Kerbi musoti sarchuka yani. Babi ni nakabalevo talaga bikem ni nom ni solo nom ni ngauna. Bako sip talaga na timerua o na mosibat kini tasiri. Ro bono biokani. Bitalian ni sakaw ng biloy ng bukeng-buke. Tiko talaga na siya may napuno ni tasiri o klanir to na sa sangatal. Merto na may kauta ng bilo sa may maroy to ko ng buke-buke. Lebo na kada manita sir ndor kanon raraot chiko lebo na boso ba lele batal nga ya kaya bakarto wawin manita sir or to talaga na kanto man mo karto na boso talaga. Ya ba nga ya nando nga wini nando lusi ya berto na kantor to lusi bat kerto na kanon nga embak mengo to kay challenge talamay. De lako na lako mo suba sa lako mayo loto ko may challenge kay kauta ng bilo. Sana kayo makatapos to korto may vale. Sarto kayo matawin to. Iya, saan yung nga kiman raya? Kwada na bato. Iya. Sebenarnya balik besar na siya mati kumay. Sa kirobak mo di sarto kan mi Hawaii. Baka nung binaka, eda na kayo sa tali, eda singatambo katumay. Binaka baka leo. Ni mo to kumanta binaka.